Ja sam Nemanja i u ovom klipu ćemo ispitivati diode. Diode je poluprovodnički element sastavljen iz dva PN spoja i dva metalna priključka, anoda i katoda. Anoda je pozitivan kraj, a katoda negativan. I ona je obično označena na diodu sa srebrnim prstom. I pristupamo ispitivanju diodi. Znači uzimamo pozitivan kraj od instrumenta i naravno instrument je na zujelici ili ti diodi. Uzimamo pozitivan kraj instrumenta i negativan. Pozitivan stavljamo na anodu, a negativan na katodu. I kao što vidimo, dioda provodi u tom smeru i mora provoditi u tom smeru. Onda stavljamo negativan kraj na anodu, a pozitivan na katodu i dioda ne provodi. I tako vidimo da je ova dioda ispravna. Sada pristupamo sljedećoj. Isto, anoda pozitivan na anodu, negativan na katodu. I dioda provodi. Sada imamo negativan na anodu, pozitivan na katodu, ne provodi, što znači da je i ova dioda ispravna. Nažalost nisam imao nijednu neispravnu diodu da bi vam to pokazao, ali nema veze. Ovdje na ovom papiru sam nacrtao simbole različitih dioda kao što su obične PN diode, LED diode, fotodiode, Zener diode i Schottkyjevi diode. Za više informacija pitajte, iako vam nešto treba isto pitajte, znači to je to, pozdrav, komentarišite, lajkujte i prijavite se na kanal.